도방전도 100명을 위하여 가톨사의 밑에 소운이 뚜뚜 월샤! 3년차에 도방전도를 할 때는 이게 정말 복음 전하는데 큰 힘이 될 수가 있고 하나님이 정말 기뻐하시는 일이겠다라는 생각이 들어서 저도 열심을 내서 짧지만 한마디라도 건네려고 노력했고 더 많은 영혼들을 집회 앞으로 끌어들이기 위해서 노력했습니다. 그러기 위해서 날마다 성경을 참고했습니다. 노방 전도를 통해서 나오시는 분들이 많이 계셨는데 그분들을 뵈니 너무너무 기뻤었어요. 그래서 마음속에 또 다짐을 하게 됐던 게 내일은 더 열심히 해야 되겠다, 더 뛰어다녀야 되겠다, 또 많은 분들에게 이 전단지를 전해줘야 되겠다라는 다짐을 하게 되었던 것 같습니다. 기존에 믿는 사람들은 돼요. 여기 아들. 예수님의 보배로 되는 죄를 영원히 사해 주셔서 구원시켜 위에 태어난 사람 당신의 삶 속에서 그 사랑받고 있지요. 오문과 구에 러시아 복수원 후에 러시아 몽골 선교 러시아 세계 선교 러시아. Бид Бурхны амьд оршин буйг гэрчилдэг. Бид Библийг үнэн гэдгийг гэрчилдэг. Тиймээс бид Есүс Христийн сайн мэдээг тунхагладаг. Бид дахин дурсан Бурхны хүүхдүүд. Эзний сайн мэдээг тараадаг чуулган. 2016 оноос эхлэн өмнөгов чуулган бидаа нөхөрлөж эхэлснээр энэ газрын үе олон алдагдсан сүнснүүдийг мөнхийн амь руу удирдсаар ирсэн. Бид эзний сайн мэдээг тараах ажил бүх сэтгэл, бүх хүчээ зориулах болно. Илүү олон сүнсийг мөнхийн амь руу хөтлөхийн төлөө итгэмжид ажилчнаар хэрэглэгдэхийг бид чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Одоо бид урагш давших болно. Эзний дахин ирэх тэр өдөр маш ойрхон ирсэн энэ үед. Сайн сайхны төлөө бүх юм хамтаа ажилладаг хэмээх эзний үгийн дагуу бид үг ба залбирал, нөхөрлөл ба сайн мэдээгээр дамжуулан итгэгч тус бүр Бурхны бий болсон чуулганы нэг хэсгийн хуваар эзний өмнө дахин зогсох тэр өдөр хүртэл ертөнцөөс тусгаарлагдаж амьдрах болно. Тэр нэгүсэл үнэхээр талархаж байна. Энэхүү чуулганы байрыг эзний сайн мэдээг тунхаглах газраар эрхэмлэх хэрэглэх болно. Эзэн дотор хайртай шүү. Сурснаа тараадаг чуулга. Бурхны хайрыг түгээдэг чуулга. Итгэгч нар орширч үйлчлдэг чуулга. Бидэнд үйлчлэл даатгаж өгөөч. Бидний хөлийн уул гიშгэх газар бүрт амийн үг тунхагладаг чуулган болох болно.